Pertempuran kota sedang berlangsung di kota Torets, Donbas. Dilansir Reuters, pasukan Ukraina yang kalah jumlah berhasil menangkis serangan pasukan Rusia di dalam kota strategis Torets, kata militer Kiev pada Rabu malam, saat Rusia melanjutkan serangan besar-besarannya di wilayah timur Ukraina. Pasukan Kremlin telah merebut desa demi desa di jantung industri Ukraina dalam sebuah untuk melemahkan pertahanan utama dan mengancam rute transit yang sangat penting bagi pasukan Kiev di sana. Pertempuran jalanan berkecamuk di Torets, kota garis depan sejak 2014, dengan pasukan Rusia maju terus dan menghancurkan bangunan dan struktur, kata juru bicara militer Anastasia Bobovnikova kepada Reuters. Ini memaksa pasukan kami untuk bergerak, karena tidak ada yang bisa dipertahankan di sektor-sektor tersebut, kata Bobovnikova, juru bicara kelompok taktis operasional, Luhansk. Ini adalah taktik bumi hangus. Menurut analis militer, merebut puncak Bukit Torets akan memungkinkan Moskow untuk lebih menghalangi jalur pasokan yang menghubungkan bagian belakang operasional dengan pasukan Ukraina di sebagian besar wilayah timur. Pasukan Rusia juga menekan kota strategis Pokrov, yang berada di ujung lain rute tersebut. Lebih dari 1.000 penduduk tetap tinggal di Torets, dari populasi sekitar 60.000 jiwa sebelum perang, tetapi mengevakuasi mereka, sangat sulit, karena Rusia sangat agresif dan membabi buta, tambah Bobovnikova. Setelah didorong dari ibu kota Kiev dan sebagian wilayah selatan dan timur laut dalam invasi Februari 2022, pasukan Rusia kembali memfokuskan diri untuk merebut Donbas yang merupakan kawasan industri, yang meliputi wilayah Luhansk dan Donetsk. Kemajuan pasukan Moskow, seperti perebutan bekas benteng timur Vuhledar minggu lalu, telah menggarisbawahi keunggulan besar Rusia dalam hal jumlah prajurit dan material sementara Ukraina memohon lebih banyak senjata dari sekutu barat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian. Serangan terbaru Rusia di Donetsk, Ukraina Timur, menargetkan merebut kota Pokrov. Kenapa Pokrov sangat penting bagi Rusia? Sementara angkatan bersenjata Ukraina mempertahankan kota ini mati-matian. Pokrov kota strategis yang berisiko besar bagi Ukraina secara militer dan ekonomi jika jatuh ke Rusia, terutama menjelang musim dingin yang berat. Pokrov, kota penting dengan populasi awal 80.000, telah menjadi target pengepungan Rusia sejak Juli dan merupakan pusat logistik serta transportasi utama bagi operasi militer Ukraina. Jika Pokrov jatuh, itu akan berdampak serius pada sektor baja dan besi Ukraina, yang masih menjadi pilar utama ekonomi negara tersebut, kata Stanislav Zinchenko, kepala eksekutif GMK Center, sebuah konsultan industri yang berpusat di Ukraina. Batu bara dari Pokrov penting untuk produksi baja Ukraina, yang menyumbang sebagian besar ekspor industri dan pajak negara. Tanpa batu bara lokal, industri baja Ukraina harus bergantung pada impor yang lebih mahal, yang memperburuk situasi ekonomi. Minggu ini, Rusia memperkuat serangan di bagian tenggara Pokrov, berharap untuk merebut kota sebelum cuaca musim gugur memperlambat pergerakan infanteri. Para ahli memperkirakan pertempuran untuk Pokrov bisa berlangsung selama berbulan-bulan, mirip dengan pengepungan Bakhmut. Meskipun nilai strategis Pokrov sebagai pusat transit telah berkurang, kota ini tetap menjadi penghalang penting bagi Rusia untuk maju lebih jauh di Donetsk. Jika Pokrov jatuh, pasukan Rusia dapat menggunakan kota tersebut sebagai batu loncatan untuk kemajuan ke arah barat. Kejatuhan Pokrov akan membuat wilayah barat, seperti Pavlohrad, lebih rentan karena sedikitnya area pertahanan yang tersisa di sekitar sana. Ancaman terhadap sumber batu bara metalurgi Ukraina juga semakin nyata, karena tambang-tambang penting berada di dekat Pokrov. Tanpa akses ke batu bara kokas lokal yang murah, industri baja Ukraina akan menghadapi tantangan besar di pasar global, terutama dengan persaingan dari Cina dan margin keuntungan yang kecil.
Наши бойцы достойно себя проявляют на данном направлении по наведению мостовой переправы. Мои ребята были отмечены мной и вышестоящим командованием и представлены ведомственным и государственным наградам. Наше подразделение в любой момент готово выполнить поставленную задачу в любом направлении, выдвинуться и выполнить ее в полном объеме. Наведение любой паромной либо понтонно-мостовой переправы начинается с осуществления предварительного выбора места сброса и ведения инженер-разведки участка водной преграды в составе отделения. В ходе ведения инженер-разведки осуществляется проверка исходного противоположного берега на наличие минно-взрывных заграждений, осуществляется измерение крутизны и проходимости берегов, а также ширина и глубина водной преграды. Непосредственно отделение, оно состоит из двух расчетов, осуществляет изначально проверку исходного берега на минно-взрывные заграждения, осуществляет измерения, после чего на лодке переправляется на противоположный берег и, соответственно, он проверяется на наличие минно-взрывных заграждений, чтобы понтонные подразделения могли безопасно выполнять поставленные им задачи. На данный момент наводили понтонную переправу, паром так называемый, для обеспечения войск на другой стороне реки. Самое минимальное, даже на самом деле может одно звено быть, дабы переправлять пехоту, тоже был опыт в этом. И да, самое минимальное 3 звена для переправки любой техники. Обычно мы наводим понтонные переправы, именно мосты, но сегодня задача стояла навести переправу паромную. Это мост, который ходит по воде, так сказать, не остается на одном месте, постоянно в движении. Тем самым максимально в безопасном положении находятся и подразделения, которые переправляют, и которые переправляют. С помощью наших мостов мы обеспечиваем наши войска, переправляем боеприпасы, технику, поддержку для наших войск, тем самым просто не давая противнику продвинуться дальше, защищая наши территории. Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельно мосты на всех направлениях для мирных жителей. Помогали в основном им переправиться на нашу сторону подальше от опасности. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.